Agawid ka ni Gorot Kid? Agawid ka ni Gorot Kid? Apa nga pinatay mo? Nagbasit niya kaya mo dakla crabs? Nya nga eh. Apa nga madim garod? Kaya mo tidakal? Kahit mo tidakal crabs? Agawid kan? Agawid kan? Magbabay ka karon. Bye-bye vlog ko na. Kumita ka tiya. Bye-bye vlog. Kasi ayi ma'am. Bye-bye vlog. Pagkawitam. Gawid ka bagyo. Agawitan bagyo ni Igorot Kid. Kinakain ng crab. Diba lang kinakain ng crab? Diba? Agawid ka ni Igorot Kid. Bye-bye. 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 Bye-bye kini Igorot Kid. Bye-bye vlog. Agawid na ni Igorot Kid yung bagyo. Kiss. Kiss. Babalik na kayo dito, Glover. Ni, madim pa yung kiss ni Mamang. Yung kiss mo ni Mamang, kiss. Kiss ni Mamang, kiss mo. Kiss Mama. Turupi ka. Bye-bye. Bye-bye. Subli ka, subli. Ay, yung medyas mo nga eh. So, dahil dati video tayo tatangal daw, kakabsat nga kaururat, agawidan ni Igorot Kid, ijay, itogon, benggit.